gradonačelnik danas kada su ovdje na posvetovanju crkve? Dobro, ja se ova crkva učestvovao od početka, da je jedan od donatori ova crkva, tako i nekoliko brigradski odjel i golema decentracija Arhangel, počutovačna religija, koja prisustva na svite podačili patrino pravoslavije. Znam neka ljubav nastane, kako što kažem da nikada Josip, to je nešto koje je ziditi generaciji, to se korini od pravoslavije, to je nešto što nije imamo postavljanje u ovoj deo kada je jedna nova naselba, kada treba i potencijalno mlada naselba, kada treba da žive pravoslavijето, da žive pravoslavna crkva, da nije svetljeno, da spasatelj, ljubavljen i crkvata je zato u ovoj delici osvjetla. Mislim neka dobar potez na meštariti koji sobra sili, materijalni sredstva, uzali ovo crkve se hram i ubavom uredi ovog korinaka. Mislim da je zasluga na mjestana zajednica koja dalje se više doprinos zajedno so Primorska da je partija da ovo je tradicijska biti završena i da bi